lau tau singa Mama ea elefa angaloi Ina o lau tau singa Se ia o ina o matua Sa e tau si pa a pele pele a o urai titi Le la timu ia malu e tele i fafi iti Mama ea o te alofa ia te oe O te tau si oe ia so o te toe Lawa o ai Una o lau 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 Ia manu ia Lau lu manai Ina nai to tonu Oh loa Loa Ai e te fasia u Mafafangai upu ole ola Sa e tau si pa a pele pele a o urai titi Le la timu ia maruru e tele i fafi iti Mama ea o te alofa ia te oe O te tau si oe ia so o te toe Tana So piwe tsotongi lau ai talafu ele lava Au wasi na ele lei Wasiro tau I peli Ina Olo alofa Lea ua safi ai ita Sa e tau si pa a pele pele a o urai titi Le la timu ia maruru e tele i fafi iti Mama ea o te alofa ia te oe O te tau si oe ia so o te toe Sa e tau si pa a pele pele a o urai titi Le la timu ia maruru e tele i fafi iti Mama ea o te alofa ia te oe O te tau si oe ia so o te toe Mama ea o te alofa ia te oe O te tau si oe ia so o te toe O lea ua te talaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le ko witi sfuriva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu.
whapea matui pui pui o le furu. Pala au telefoni, 255 25 iwavalu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Oceania Career Academy, Sauni! Lako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Oaste lumanga i maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se nga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Tasi lima i betul.
Abelo wola ia nga se bong mani na kane sia pa tonga ke America Samoa mane pia anga fanga itua e America Samoa tu pata se peo tu pingalo mo tato loto tato pati patia le matango fia o tapa o le langi lana pole pa soifua ilo to soifua leo lo taito leo tato e maputa i lungo pia ngano le e ala le tautua fa au le Radio Samoa su lima Eva tolu wa mo. Sopa manumalo olo tātou rio Yesu ke riso le Nasareta. Le nganga whaaro alo ni mi ngāo tauai. Pia le nganga e oforovan patalo pati o atunu o e pele le loto. Iao te oro nei le lanolangi atoa. Ia me sport pa muri mai. Na i o tātou wa inga. Ilo tātou o tunu u o alama tūlanga o lo tu o pesile ai pēla ngona. E matango fia ale atua. Ia so umaro to so i fua mo tato wola tato mo le nei aspo le asto nai le aso valu mati lua o lo lima o le ase tatala e tali atu na le langona o le patau ba tangata so i fua tangata ola mo moli atu o lona bi inga wono mea matatau wona bi inga i mea silisili o lo ia sau nia pea ilo to so i fua mo tato wola o api tampa intao le ala ya i monga e ifo i vanu Pai meu tau nganga ifo lao le wha moe moe, tu whiasili la ngona e sola mangatu. Ale a lofa le rii, e le tu la po ia lo toso i fua moro tato wola, le nganga wha alo alo, fia wha lofa tuai, tupu mai, tu lo toa le au pololoa le loa le a toa, o lo tato o tunu e le nei foi, hawa uni o le asto nai, le aso walu o mati lua olo lima lewa tato e maputai e ala le tautua wha wau le Radio Samoa su lima iba tolu a mo talofa lama ma lo le soifua maria ma lo le folau Samoa pa talofa ya pa uru tala leo lo pa tuna pa ulia so se tapa o au toro nei le lalolangi atoa to vine o tau suina le vai o soifua o wani a nganga mo ia marono ma lo o folofa pa talofa tu talofa lava ma lo le pale ma lo le fola o le tala i o ngalo lo tātou tua ai maise o le tala lea Yesu ke riso mauani a nganga e aia ina mo ia malona malo o folofa pa talofa tu ia tunu malo le tunu tātou mana ia i nofoang ale o pomoni lava lo tau sia i tātou i au lofa le li laung te sia i tātou i whaamneanga sa mai ai maise o lo tau so i fua lau lelo mātou wola tātou mafuta pea whaaptaile manatu mai ai maise o le whaaponga mamau mai ia maise foi o le wawa i mai ia maise foi a pau whaamariaina lau whaaponga tāpua i mai nātu no e mamau i le tautu atu o le Radio Samoa o le bi inga foi le atua tālofa lava pa tālofa i so se mauta ngase i mauta malawa tau lea le paraipu maapu sia o tau whanga le maro le tunu ia e ui lavo lea a le alofa o le ali tangi atu e aungangi atu e vala au atu e tali le ali i lana pa manolonga o lo pa iatu pa iane
pa ifo mo le manosi tātou te au ngā mo ia marona pina ngano patalo fatu patalo pala uso tina o tō pāpine o tuli o lātou whāsalanga i so stois e manatua pe o tau awane ese langona ila o manatua o tō ritalo ina ianga le lei pe le tu avanoa pe tu musu i o tō pina ngano a o tuli e o tō whāsalanga babe mai se lau pia se lau le lei fo i mai langona le salamo whamanatu pe le salamo le wi na alu o so le lalo langi o nā ta mai ai leo ia ma to e fo'i lona ainga o le tua lalo nā le au ona ai alofa te le atu turi wha maoni o tō pasalanga tā alofa lama pa tā alofa o i along pa nau le turu ma no le i tama mteine la onga taritonu manuia te wa onga ne po vai aso wha maea ia la po se mea pe o nau pai atu ia se mea o wha alo pe sasi ai lo loto o le tama manatini awani ngā tia Talanoa i lo tama, talanoa i lo tina, pa so i ai, le fia pa ia onga, pa matala i lo tina, pa matala i lo tama, le ase meo le fia ai, i lo uso o lo tuangane, i stono le onga, le apo i se mta upo te lo fia ai, i le awina mai, e a pa so i lo tama ma lo tina, e te maua i lo fia, i le isi aso e so ai te le foi, i la wa onga, pa mria le i ate o tau, Fili mai le atua nisi a vea matoa o le tala leini aso i luma e manuia tau lumanai. Tau tō nāle ngana pa aloalo, ai maiso le ngana numera tasi aua ne ngano. A le iloa numera tasi na o lono winga e te pa anoa noa le lumanai. A e maua le tasi ma le lua. Oka, a tō tino le tama, pia o matua, pia nai matua o wainga o lo nuu, la we kale sia o lau pepe au o la wa onga sa, i oe. Tua fia, pa Samoa mai, pati lo. Pati nai ave morele i lo na lofa lo na lei. Los pro iwa minuto o te ai le tu las fu lua nei minuti i on sa ina foi leo se sui mai le Henderson gas. Tatu tala no ai la voce ulanga o ai pa nga solo la tu promotion mo le weekend a mese. Now se le fier tau tua foi le Henderson gas pa nga solo po leo tatu proclame. Ia, se pa ia poi se taimi o le fiafi, o le proclame le Tanoa Ava, suitulanga pēr se uso, pani le fionga ia, le a taua sabea e o Harrington Taton. Le o mautinoa, pe poi ma nava yaso, ia pa tai le atu oro, maua nei malosi, le pa moe ase se poto, po se mai, po se malosi. Tato te oha le atu e alofa mai, so ani mai mo tatou, ia pa malofa aptai, maro le tunu pa aptai, I lo tau talia ino le tau tua le Radio Samoa su lima e ba toru a mo, tau tua mo e fitu aso le vai aso lua spul fai tu la. Ea, mano rama pa aptai. Pa te rama tu lungo le penga tuai langi ai la tau, ta ana whaia minia pa moana, mano leus. Yo, hewa mani lau mua warang tone, ma naia mani tau iau tau, ua manu le piafi. Yo, tu le lata o le manu lu, minia pa moana mani vaenga sa bali, lungo le maunga i wau niu mata wall, o le mkoa ma ngaia. Anu runga sau lalo kau mapa le ipo vai ia ole na ele ole fangu Sprite po le Diet Coke le ai ko ese la kamanga kau mapa le vai pai pa kamanga so i wa mo le ai hey CJFT mano la pa tai ele map to mai po ana au tala ta inga paulua ui kano fai pavowina Danielu kano fai vai papa toi Ke le suinga papa toi, ke le suinga o papa toi, papa winga Daniel mala inga manorama, Marcelina Brown mala inga manorama papa tai, lole siomika ia manorama papa tai, ele maputa mai so tui ia, nuia pole weekend manorama tua sao kalo fai, peia ma maun meleva mai sao Brisbane, on kwa me vela Brisbane, kaiminga tua sao, lo vatu la inga, Ea, sunga ia Perry, Mulipola, Farani Soa, ea, tai mai, ea, mai fo Rebecca Paarutanga, ano pai, nisi ke ua misi, mua Freton sunga mana, ea, mahalo lama, tai mai, io, chino ia sewa, leo ia kopo, ele sau, ia savea, kaungu marvas fo, io, na mai helicopter, whanua pai, Rem le moa o mai ia lo fatu tu sao fa tai e our pole emi mai la to happy longo ia lo fatu fa pena po ia silulu Bolton
ia mano la ma te mai pa tai o lo mia mai mia foi ta penanga e o sa nio to pinga mo ta to lo to sa pati o tu fi tau pau tau mafa pa lenga pa ngalo ka mafa pa kingo yo e ano wa mai vai tau mafa pa lenga ola ke malosi ya malosi yo se pule ya mantual de lot se pule o mala inga lot wa o skemi ke le lo kuisa sa ya lo fatu ai pule al kamal lo makua lua ke nese fi feo kano fai o mai ya mano la lo fatu o ran ben kupu ya au kilangi o lepsi mai para men kupu au kilangi a ko po se au la kapi po se era mo gingo le po mana e para men kupu ya au kilangi ya po se au la kapi ya le la mo ke o kau le makamaka se longa ka alo le au ko se la nioi ko ka ala ma ko la sa ke le makamaka mo wa le lo ia ngo se ala ke alo maka po mai se ioi ngo mala ia an se to vale mo ia ma se ma ko pese ni ke Radio Samoa. Ya, mira le ano tu mo le weekend pa le tru, au mo alo ta to tua, ya ni mo le mo to malawa pa te le lava. To mai. Ya, pa tai tua que nese feo ma ainga ya pa no lava. Via foi le lo atu le weekend. Alo pa ya o ki lo no. Pa ya ingo. Ah, na la ta.
mana ia siva e musika malie aue fefe se e mai ona tene usumai la pese malie ata mai mai siva siva mai fata mati bao so le mai lua au ale pa o se so ai miti fala lolo awala e te ta fali la pera pe o se ta mai Mexico tata viti mai si to e aina le lo matua fo i uaita uale pa fai la ma o no fia si vai le mali e o le musica malie aue fefe mana ia si vai musica malie aue fefe se mai ona tene Vai fale lady au te uma le musica uala ta ona uma awala e te ta e su e sa pala lue mai i le musica malie aue fefe mana ia si vai musica malie aue fefe se mai ana tene usumai la pese malie ai ata mai mai siva siva mai fata mati bao
ai aua se ua Pula vala fica Sama sa sao Ela vai fornima Se siva Lava oe La mena sama mani E uma e vanga Sa fifi ai aua se ua Pula vala fica Sole, Eva Manifeste, Malon Fafonfonga Samoa, Malon Foide by the Musica, Radio Samoa #1 New Zealand Akoa, Sipso, gas se pa postana ile weekend le wa tonu mai ia ati
Ia, wa po le papunga maro ta so tino, Silvia, uma po lana tautua. Ia, e tono le Henderson Gas, ia mespo tele maro le tino lo anga ia toi fo ia ma puta ma tmata ia anti o le Henderson Gas. Ia, le ngang pa no pa tala patu anti ma lo lama. Le wo ma le weekend ia lama nganu lue a ma no tautua tino. Ia malo se fua taito ia lange ma fo ia te oe. Biale fafonga mai le ale malu fula tunu. Ia olo o manuia lava mea uma le famalanga le nei tua tato ofisa. Ia masalo lo o manuia fo ile nai tua le tato. Ia. Le tato ofisa. Manuia lava le polenga le Radio Samoa ia masole au nganu lue ai whaapatai le lo fo le li. Ia lo mo lava le soifua ia maromato wola tautua ai le pa ia ma le malu le atunu. Ia tautua fitu a solvai aso ia me lusu fai tula ia le si kai me le lusu fai lusu vanu tula ia saule malo mai le am tai no lo waso a maso le weekend le wa tanto savalia tanto no o aso to na i wai pe ona e silafia e am tanto lo o le tai le mawai a vanoa to tele manu le tunu e ngan lue mena songa fo pa i le asparile ia la sto na ilo fa mo su e ia nio la tu sa ta fa pe o is fa mo su ia la tu ta ban ia ai la fa tu anti star report ne va en fo i o le a o le sto na le wa so vanu mati lo o lo lima ia bi ia le ta to fo longa ia fa sai lava taito mo le vanoa ia o se report ia tu i tato fa le ta vale ia o le pisima sani lava Henderson kasi so malava ile malu fola tino ro fa peona nga i mai me apalai ala so tavale ia o ane tai au len tau no me te so ainga me lo Christchurch ia ma Wellington ia lena tau no me nei le se fulu ia nao mai la lo ile ane le balu ia so le nao mai tau no mai ile pole afole iwa ia le ala na faia la to sign up ia matoya nga ia tula lo le miolo o ala lampa pa ai mana ia ia o le tau tua lava na le Henderson Cars ia o le Soswani lava le malo le tunu o lo fa peona fia maua ia ni tavali ia o le o tato promotion masani lava le a faalu seminei taito ia le le lava le malo le tunu o lo fa peona ona nga mai apalai ile maso pick up le Mahindra o le SUV 700 7-seater ia male maso Kiwi edition o le Scorpio masavale e tolu ia le so selele malo le tunu o lo fa peona nga mai apalai ai Io lo mawai mea lo fatupe ta ilua fetala. Ia se vanga nala le maso piki apu Mahindra. Ia le mawai le fa fetala. Ia o o maso Mahindra pick up le fa beona alua le asan nafi. Ia ito tolu ia na ia inga sa malanga mai la loi leipia. Ia le se fa beona ona fatawina ia le maso piki apu le Mahindra. Ia le maua le fa fetala ia o le tūlanga lea i le benefici te whamanasu atu le malo la tunu o le toa telo o i la tau o whapeona apalai mai o le i le benefici ia so o le benefici e o na ia inga o le Italia le Henderson Cars ia ai o na ia inga ia e tau lava o na ia se tangata full time ia tangata nai e o whaatasima ma oe i le application ia po le tangata lea e na te support i ngā lau application a o le taavale e a le taavale lalo le ia saole e te tongi e oe le peimeni e alu fo le taavale lalo o ia o le tangata le full time ia na se tangata fo i le ia e whaamalu ia ma whaamalu sia i lau application ia o le tūlanga ina ia e tusa lava le benefiti ia ma tangata le pensione e tusa lava e ia inga ina ia mawhai e ia lau tausanga ia o le si vaenga le o le cashback ma le refill ia o le ina wala au mai niso le malo le tunu e fia malama le tūlanga le refill ma
ma le cashback. Yeah. O cashback, o le maua le o cashback uma ta'awale uma. Mana ia. E maua lava cashback le customers I ta'awale I polea lava ta'awale e te pikina ia. E te pen fo le cashback I le ta'awale e choose le customer. So cashback e amata ma le awhitalanga I lunga ia e te pen dai fo le cashback e te maua. Ia o le tūlanga le referral. Ia le referral po I tangata le te e referral mai oe e refer mai oe I le mata officer. Ia o le tūleni lai maue oe lea na referring mai tangata. Ia aile maue tangata ia sao le. Ia aile maue tangata lea le. Se ibanga nā la. Se ibanga nā la ua sa wawe Ia sao le. Se ibanga nā wa e su sao mai lava oe. E stau e apalai lau tāwale. Ia na pase maua le oe le cashback. E maua lava I o le cashback. O leisi o vai lope a fo I mole manino fo I le manu le tunu a tia e sau noa. E le whapea wai ese e taimi manuia tau sanga I po taimi e le manuia tau sanga. E le whapea la a le manuia tau sanga e watu pea le cashback le ai. Se ilonga manuia le tau sanga mole manino le whaponga le tunu a tia le sao lea. Ia saole le e tāua te le yellow Cecilia e te longa lava ua manuia po wa atu mai le talusanga ia whatoa au watuloa lea tu ina tu lo lima ia le cashback po le referral e le mawhai ona au watu le cashback po le referral ai le I manuia le talusanga ia saole le tai ma lopa tai ma tango fia tu langa ia me se o fa mnianga ia manino mai o io sa mole tunu pele pe ona sa no mai fo ia le sui o le Henderson gas ma ta ia anti o le manino mai o io o le tu langa i tu ai na tu ai fo mano ta tunu awane inga ti ai fatu ala vai se meo e fia tala no ai e le lava ma lama I luma ia ona fai ngofia po ile si awaenga ia tau tu ia tu tarsang I se ala fai ngofia ai ona so ani ate o tau a pa pela le wa laku ka u ia u lon se lua ai ku si ko a ko e moala fa malia atu fa malia malu tunu e le to e manuia na tarsanga ai a ka ku sa pe o lon ka o mo luma o sa o le a tinga fai le ko fitinga vai le ba ia sa o le lava ia lo sanoanga saito ai lava sa a e sawe apalai lo sa vale e le ma se meeting e te tamo fai na nga la mana ia ona e pick up mai le system of finance e mo uma it sound like yes e nga si o long te sia ia e maua uma la o mi aga kuku uma mai du ia sa o le le fai lo mai le kemi le fai le salsang ia ona fika lo le awa e ia le tulanga fo ile e pay off e ia option option of finance e ma fai onga pay off e ma ko a fai onga inyo loans ia e ma fai nga pay off e ma ko io loans o lo ia ona tase ia lea o lau pay mene fai le vai aso anga fiki a loko kongi ia fiki sa o ale le pay mene o lo ka vale pawanga o lo pay mene fai le vai aso ia o option umangai ki kilo ai finance e pe mawhai o ngā mākoko kongia o manga o loans pe fiengia o loans pe lima pe fiengia o loans o iei e mawhai ngā pay off e māko o ngā kase iala i o lo pay mingi whai le vai aso inga ia whaafai ngō fia i ele customer ia mawhai inga ia o ngā kokongi ia kasi ala langa income e alu ese i le vai aso ngā kokongi ngā langka vali ia kele ma no fa tai te tono le o manino lava tuna uma o uma fo ia o pesili fa tai fo I mole sa no nga matango pia me sa tapena no time report fo I le weekend le fa fonga mano ta to no ne I ai fo inisi to langa tau fa anu fe sasi ai le fa fonga mano ta to no ia le la au minato e anti ta to telefoni e van au ia tala no ia anti ia me se fo inisi to langa mo mi so san ia la foto fa mai mananga fa no mai lo ta to si ma telefoni fa mo mole anti ia ai le fa uma ina sa po kalame taito
wapa ui e te au le tūlanga leo le back credits a. Ia o nei so o tele fo I o lo o le tūlanga leo le situation leo le back credits. Ia o le talia fo I le Henderson Cars le back credits. O le talia mātou ia so I depend fo le ango le ingoa. I le situation le back credits. Ai o le e talia le Henderson Cars ia le tangata ai le anga le ingoa. Ia ai fa'a uma sule sapo galami ia oi lava le malo la tunu o lo o fiumana o miese sa ia po sa vale fo I molo a inga bo oe matolua mafana ia vala au mai au ati le numera o valu selau fitastasi ia pete susa o mai fo I il mato officer I le tasiva fa Kevin Dushrive I papatoetoi ia pole I melisa o mai fo I lunga le mato upenga tafa ilangi le mato Facebook page ia nai alu le Henderson Cars alo fa alo lava fa site so ia manu tele lava le weekend ia tse feiloa I le tapo kalame masani I le vai aso asani Ma lo fa tai ati anga le fo le I man via fo I oi ia me so le weekend le ato to openga venga le Henderson Cars ma no to no man via fo le weekend a fa so fo ia lo fa to at alo fa te taito man via lava le weekend alo fa so fo ia so fo o le na e lelo tal no sa ola ia ati le oro lua ono fitu tasi fa lima va fitu sa o na o lua ono fitu tasi fa lima va fitu po le over se lau fitu tasi o le over se lau fitu tasi tasi va fa Cavendish Drive I Manukau City mo le lava la to O lea ua te talaina nei whaatal noanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Ai le ia ulia lea so lua valu o mati. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui pui o le whanau witi. O tuipui pui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni 255-25-valu. Mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Baby, Lomani! Hey! In this update, this is not over is the message from Australian officials as an ex-cyclone makes its way inland from Queensland's coast. Over 250,000 people are without power, reportedly the largest outage in a decade, while northern New South Wales and parts of the Gold Coast experience flooding. One person is missing and rainfall remains the biggest threat. Prime Minister Anthony Albanese says there is worse to come. This is a very serious weather event. Please do not go outside. If that is the advice, stay out of flood waters. Albanese is also warning this will impact the economy. It's been revealed Hollywood actor Gene Hackman and his wife died within days of each other of natural causes. The pair, aged 95 and 65, and their dog were found deceased in their New Mexico home last week. His wife, Betsy Awakara, died after contracting hantavirus pulmonary syndrome, picked up from mice excrement, while her husband passed away up to a week later on February 18th. CNN reporter Veronica Miracle says she questioned officials on whether Hackman didn't realise his wife had died. They said it's not clear, but he did have an advanced state of Alzheimer's, so it is highly possible. A plea for locals to be fully involved in discussing the future of the HMNZS Manawanui wreckage. The Defence Force says contractors have successfully completed removing diesel fuel and other contaminants from the wreckage, which will be returned to New Zealand for safe disposal. Waikato University Associate Professor Nick Ling says removing it would be a very expensive process and potentially damaging to the environment. He says it's better to leave it in place, but locals need to have their say.
Ling says these wrecks can promote tourism to the local area and could make a very good dive site due to its close proximity to the shore. Almost every New Zealand boating company is in the City of Sails for this weekend's Auckland Boat Show. Maritime Industry Association Chief Executive Peter Busfield says the show is a great indicator of the health of the industry. That's news. In sport, a belief any dust has been swept out of the shot put circle for Tom Walsh. He'll duel with Jack O'Gill this afternoon at Track and Field Nationals in Dunedin before heading to Nanjing for World Indoor Championships. Walsh has competed at 2 domestic meets this summer on return from a torn abductor that occurred during the Paris Olympics. It's really nice to be able to feel myself moving like that aggressive in the circle. It's been a long time, so those 2 comps were really good for that. A homecoming for Chiefs fullback Amoni Narawa in this afternoon's Super Rugby Pacific fixture against the Fijian Drua in Lautoka. The Fijian-born flyer will play in front of family and friends for the second time in his Super Rugby career. Narawa is especially looking forward to seeing his parents in the crowd. Kick-off is at 4:35. That's sport. I'm Sandy Hodge. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Toto, 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 Shiovalele. Toto, 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 Shiovalele. Toto, Willow Valele. I'm more, my teammate. I say, Lao, my lowe. Toto, Willow Valele. I'm more, my teammate. I say, Lao, my lowe. Toto, 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 Shiovalele. Toto, 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 Shiovalele. Toto, 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 Shiovalele. Mr. Tano, Toto, first class na navalele. Pero Mr. Tenari, hey, pati popo, awal abane, eba mga pelo mashay. Shele yaw, lisa mila follow, leo, binga maway, fole, ang ay mo, singa, yem. Mama sito mo lang uso, Katerina, legasan yung Josephine, malistiti, opia. Sao chiao, neyaw, full mo, fika. Tumit piyo pa, may ulta, sis, jamuan, phenomenal, alafang at Tano Ika. Manuna, taki may, yak. All the dirty bullet red wines, Billy Balaganja. Pagkasing imay, lumalapo po. Elava, uli, COVID-24. Elava, uli, COVID-24. Sang! Pero vaya sang me fadele. Lolo may inimusika. Falele ay beshomea. Siye yung rima. Yo chakape on ya paaw. Falele yung more air. Falele yung more air. So nga papatuloy may lapis pa pala treble. Awak ngali rebel kapiking yung lepali bubo o ba siya may six-check yay bit. Why yeah, bule ba yung awak na yung John Wayne. E papating ding-dang, ding-na-ding-dong. Vivilla dance mo, balili siya imay. Sifu isa, tunga po o matu. Awala malkita nga tapay o expect. Hamalo po sa pa, wili dam dili do. Finuhin malaw kalit pe meka miki mali chango. Swelo malaw tahin na mali mokule o lupi. Vaaya o naida o shalaw ngumu. Ang mga oy ay o shalaw ngumu. Elava, wili abasamo. Elava, wili abasamo. Musika Falele ay beshomea Siye yung rima Yo chakape on ya paaw Falele yung more air Falele yung more air Falele yung more air Falele yung more air. Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Oh yeah.
Attention all passengers, by Skipper Tanoa, after me and Captain Tanoa, we'd like to welcome you to Samoa. Lulu mai ile musika Valele ai pesho mea Sie lungo lima Yau tapa pe oni apa au Valele lungo le ea Valele lungo le ea Valele lungo le ea Valele lungo le ea
Ya wana ke ka se umala ko ku ya o ka pes inga le uto no mole pule le omega gas le sunga tongsia pe Wilson ia wa po tau tu le omega gas ia dengan pa lo pa talo pa tu lo fianga le pule ia tongsia pe Wilson ma lo le tau tu le o ta tu la sia mai fo le fai unga fo le neighbor yas ma tango fiele lo fo le li I lo so fua ona ia me se foi le a to pengan venga le omega gas fatano pat le ngang pa no ia so fu ia malanga foi a fi malanga pa tai le nitu la le uli tai to e fatano fat foi la sunga li sta ia che na ne foi ai le sunga foi le tau tai le tatu por karame na foi le nitu la le a foi le uli o le Tanoa Ava ia a ke le po fe ia le si Tanoa Ava po le Tanoa Ava yo e sunga ali vai la via ngeas ko ai ia vai so a ko ane lo via iso le no po pela su su kango Ava ka uso ia con ia le pa mai ia le pule e o mo le va so le ia o pa ku ia al me ia o dia vai so po ia po mai leo le a tau pa wolan tau tu me se le mo o mano se io tu fantasia le penga venga le radio Samoa ia ma no la ngan lu tung sia ia fa pena fa ia o le inga lava pa fo ia ke ia taito le ne fo tu mo le la ai ta te fa ai fo ia ke na ne fo ia o ta tu fa sala fa business ia ale nganga lava to ia fa tai mo ne ava no ta te fa so le nei tu la le uli ale bi a poi te ina melo so fu ta to tinu e fa pe so mato vol ile me ta to felo il mo nu ale to nu pe un wangana ta to tinu ai fa maro si fa maro to wa ta ia tai to o le a fo ia ma no tano ma tango fie fo le fo wa fa o fo ina to tu ai le weekend ia ai ne ngalo te o na pasi atu ia le message fo le ia o lava o na se o na no fo kene mai ki lo sunga ia ke o me ane fo o lo fe lo ia nga pa pe le te tia nga ma ko lo fa anga ia o tung sia ia e pa ku le ia pa pe le e ser pa e le ngole o a na le o e pa ponga mai ia la lo fa mai tia tung sia ia fa pe taia pe a fa pe e lo fa moni io e pe ta pe lo fa moni ma ko o pa ia tia o mala o ke mia nga fi ia mala fa salong fa pisi o salu wa ala ko ang pu khalane ai ngalo to le temi to sia ya wile vai pa au kara o te fa mangalo ai wal mera me mai ai tu lo nga fa ko ta o le umang pai por karami o le umang pai por karami o umang pa ki por karami ale radio Samoa ia i fa pe ko por karami fa kalkula ka imi ia mana so ka pe ile ai e vi la mere tu le mo pe ale file mo le ni tung sia ia lo le fa mangalo pa ngalo e ser mana ia lo fa longa tu e sa ngor ko langa le o ke fa mangalo ku ia ai le pengo pie le mission ko ia lewa io ngai po lai e alu long ma po ia po ki po le la kana ngoanga Samoa ia la wa la ngalo ya que sale le o fa la merca ia ele no por nga que ngaso le chino a mata malo mea lo fai le nga kungo le ma fa ya poki ma la por kalame sa o le wa sa poki yo me fa perna yo tai o le wa sa no tu langa le sa o le ia sa no o ke lo po era kiki ka ngalo me so e pa ku ila kala le kala ngo ku ngai au kilang so le ai so mare kali so mai kai no so o papa la kiki kele se o so ati tia o ngalo esele pa ngai kai kala ngo mai o ke pa ngai pa nu kala ngo ano o le kama o le kama fai su ni tinga loko ba o kama o me nga le mo ia e feo solo ko mai ngai a pa au ko ta pa ala yo pai le mu yo wa makanga no faula ko ngalo mel ngila langina ko ia ama bule ma nga ruenga ngo sa ole de pade yo ai ese mi sa pa pade ngai ai ko sa le ala mo yo
Ia mga kua me po lenga sola isi ko ingo le manu la ko o fiu ai. Fiu ai. Fiu ai la por kalam. Ia me na ia o pa ke ale man. O ka no ko le ka o vai a ko sia fai am pa manga. Ia o sola la ia ele sola yonga sola ko sana mo ko ya ni ne pa. Ale sola nga ke sola ke o ele ko mai. Ia ba lo mo po sina ta ma tanga. O la fa we sa no. Ia. Usa uma malako mo le malu. Ia. Le lenga nga. Usa pa uma malako o le malu kia o au pa au te ko so mal ko lu le ese mai ai. Kia so. Ese mai ko lu le. Fai. Ia na po ku la lo ko ai. O le fa longo, mo le fa longo. E sa o loko ma. Ia awa. Ia ma lo la va tai. Ave pe ka no fa nga ia le manu ia matia. Ia male sunga le ia au pa ia mangwia la ko weekend tongsia mangwia por sang ia ko ia fa ma pina ngalo mo por sa ia fa mangwia ile tu ia ngai tai also ia tulanga le tula taito e lo la le fa tato ia sa no ia tongsia fa tai tai lama taito te lo se temi wa for sia le fala tai ia mai fa tu lima fen fa talo fa i mo lu no se ta tu tinu ia fa pelo tongsia ia o fa talo fa la vale tongsia le ni tu la o le uli tai la lo sunga la wow e on sai ia te fa io faiba o le to ino ta tu tinu i mai ile aso ele ni tu la fa talo fa tu la fa tong anga sa mo fa malo se fu mania fa malo ta wa tai ia na fa mana tu tongsia ia terminai ia tu ria la volta to fa le vale e tu fa pe o la fu se cara consigliere la pe mai ia al mia sawa tai o le wa e se ka ko a Mazda PT50 it's a 4-wheel drive it's a great car alu ese mal tanto what you call it tanto Toyota Hilux pa mai ona tu inga e black for e la si se foi ata la pa ku ko Facebook page e lua ta CHR le la uma nei sai ta male nei tai ko mai ona sai dia uma te ta pai Toyota fa talinga mai foi le o tanu mata vale tu o mai ona ta pena ia ona fa mai la ia ma lulu lima man malu le atu ia tulanga ia Samoa abon no foi na ta ta si awal pole tele dum ta dum fa malama e sutunga ila ba ta tu ta vale accordingly e tu pelo o afo e apu my finance o ni sa tulanga to fa mama abenga le tolu to sanga le matu te ba ai ilo sa tulanga fa penga fa mama abenga i lumna ia me se foi ma pa mami foi la to ia ta tu vi fi ia pikapi lua le ma mingo lava e tai lua ha ta la ia vi fi a fa pe ta tu ta ba e ta ia ferima se la tara e ato to le ia la ia fa mami ona uba family na tulanga mental finance tulanga la to ia o fi ma malu le tunu ona o le tolu ata sangare pam fano ko atom sia ia la le ta vale tolu te sanga e le semet to mia o se vecino ta vale e le semet to mia le fo le ta vale le semet to mia Samoa sumai tala mai au fai se tatala sumai fai se tatala io Samoa paso fo tu sia te oi sumai tala mai au ile lu se la ke meni stripe lu se la ke meni stripe ngi pap to foi po man kau e nani fa fenga bi mal ta line o iva lu fitu lima mal o iva lu fitu lima mal tsu a te fon fe vetum sia o lu tasi pa kituono lima fantasi o lu tasi pa kituono lima fantasi man mi tele la fato songo Samoa man mi le weekend man mi le tu fa ba fini man ne aso a taito tai la ma mo terminai pato pa so e fu taito ma no ta pena tong sia long pa tuila na ma pa pongan malu sia ta to no o ta pena ta report i mo le weekend ya mo le atul pa ma lo ma pa tai lo ponga le pole le omega gas ya nga le ngan vengo to le weekend ya mo mi po le ta sa ni atu mo sa pa tia ta ya ta to tu fi ta pa ta ma pa pa le nga ya wala mo ta to so fu mo le pa le nga mo ta ni alo pa te la tong sia la ta to fe lo pe i la le mo la fi le e mai lo ta to tua fa so fu ya mo nei taimi lo fa tong sia pa tua mo no fa lo ya mo mi po iso to na yo to ma tua pa le nga le ta mata langa venga sanga ya ne ayor tai to i fo mo mo mi le ka le sia e pa ka sai pa to ia multi la nga fa tai multi nei ia fa to pa so fu tai to ia so fu sunga tong sia pio Wilson ia lelo tal noa le oru tasi fa pitu ono lima fa tasi
sa ole nei ono tasi fapitu ono lima fa tasi ia pole o iwa loa fetu lima valu tasi lua ole o iwa loa fetu lima valu tasi lua mo le lava le tautua le o meke ka se le lua salau Cavendish Drive i Manukau City tala noi tūlanga malama pe lama na pautua ina awa ne ngā tia patua la vai se isi tūlanga fa ali luma ia e maua i wholo fia ia o masani la tau tūlanga e anga ia wa lama so sani tang sa tūl maro le tunu i lautar sanga i le taimi e te mo mia i sui lo sa ia le lama la tanga i mo tono mauta malawa ma ai po o game o manama a fai o kau faisi mo lunga fo le ia mana i fo ile kau kuku mai nano anu ai pele sanga ia ma ai ia e le patonuina e sa peango pa ko san patonuina e taito le mano tato tono an fau tuanga lava to lalo mo tato ia ngai ma ngai ka vale ngai ni a le va ai ia fai le service sui so au va ile vai ese ma ngai ele ai ma se me fa le con wai ia la talata wai uru tau sanga le ni ia ngai ko si aku le la usau la lo ma ngai ia ko kiki a uma ia tala no loile ta mara inga ia tau su ta vale le uma nei o le ko lo se la ka payment se le toi o ka loan se le nguni mai wai vale ma ngai ai a pe ala te tau sili manuolo te ta ale ba e po longa ai la tau wai vale ma ngai o le upo le ku awani tau sili manuolo te ta ale ba tu lo e po longa ai ta ua ia ufo tau sili me le o iai e mafatia ai ta ua e mau ai oe le anu nungo le koko mau le mai suka mkurangwa penga sa ili ata tau me e ngase ai ane lama tu ama noa mai ma mai le li ile mea lofa le lei e mafau fau tonu wani tangata ianga por kalame pa ngā solo awane tau sili awane bakur ka amane wa whamai ka amane na aingo ianga e kaurura kau sili ia fai ia lima uta amane wai se se o le mea la kau sili atu iai la pasi kau vanga anga la koe fai si lonu anga koe kia o le se lau wafele si lonu ngale ai vale maa ngai a kele ata wha pe wha uta le lei umar tau sanga o iaso fia pe pese manuia ke si masi mar tau sangpo alai pe pese fia e le se sa taulo o amoina tu lo le ngana e mkwa sa o loko alau pese manuia ke si masi mar tau sangpo walau fia e le se mea popole ai o maanaia kongi umai ka halafu o sao loto fia nai tamaiti whakaunga i se e vai fō ngai ka miki e a wā fō le ua mai a i a lato a o ngar tausanga i a mai se o fō tu lou wha fia nai alum whanau whapena i a leo kau siri me anua a ne wha le tonu mōta malau i a nā spau tuanga i a e pūle ale kamalom kua whatala wātu le whatu i a Marietta pi whaptaitela Marietta maputa mai i a mia fō le weekend whapena fō i a whamatala la lovi a pue loa i fopo ea ka moa ingar kai alo whatu whapowina tani elu mai whaptotoe mahalo le eva mai kasiano sa nere ia mahalo lama whaptai pena po ia mua Freton tongi tunga mala ia alo whatu mahalo lama le mapta mai whaptai mora whaanga ia alo whatele atu ia pena po ia po i Maria tu kas o hamai ia lo patu mo o e mara inga i Melbourne Maria po i matou lo mtu e au kila nei lo patu Maria tu o mara inga fa taima asia si mai inosia patu mititi soli ia malo lama le maptu mai lo fatele atu pena po ia perivisione le leisi wow mara inga ia ka fai malo lama maptu mai asianta lautoa la vea ia malo leva Manuia le weekend, lo pese mai fo le UB36. Manuia, haptai, lo pese mai i nai America, San Francisco lewa, heva mai ai le UB36. Ia, manola ma haptai, Helena utanga vaia, oa mai, ia. Manuia fo le weekend, haptai mapta mai, Helena utanga vaia, ainga, Harry Potipara, ia whaptai mautu mo nai manuia mai Harry Potipara mai ainga whaptai pena po ia Mike ia malola whaptai le mautu mai ia le li o lo manuia lama le malu si o tātou tunu la toi lunga le apia pōlinga ia mase po lunga le YouTube channel ia lofa te le atu ia tau o tunu o mamau
Ia, pena lava, balu tusa le li so tātou manuia, tā pena tu tātou, ia, mori sa pati o mua, tupi tau whao, tau mawha whalenga, ole nā, ia, ngai pesenga ia, ia, an tātou fōi mai lea, te baba aipi, Rick the man, leka wawaki, ia, le la sa so oki, e seki ia, e lau I ula e pouto,
Tala fasol picture na abat. Sila umal tor tau sanga talu na vaaya o Amerika. O le tele ona tau sanga. O papalangi na tofia ili no fall na. Ai tau il pese fare u. Tupo le tunu una e filifili se ei mai mfa foi il fai nga malo tuile manu. Solo lem tau ese sumia talo sa moi manue le fati le finangalo le tapa au le lan o lau wai ko vana foi lea ua tu malo le foa a fai te tangi tau ese sumia o lau ko vana au tangi o a o tu ai mfua pa fo
Yeah.
ava Samoa. Wa ule nei o kasu tialo, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, vevela a. Malu
Se pang male ona uia an se to pole moe e ape mai lao le alofa. Wale lima se na au ape. Ia se pa matala au ili o le utonu mai le pule o le ka po iu. Ia le ufat smai tu mai tai. Ia manu sa nele se fai se tala. Ia wa le o su aku po ia pe ango fa ingoa po le suafa ia kuku ame. Kuku ane lua ka moriki. Ia o po la ia eni le kuku angi mo. Malu fa tala patu le ngang fa alo. Wa mai ngan bengar ka po yu ne tai au. Ia malo so fua ia ka o malu le sa nele mai le ka for you. Wa mai tatu atu no le ne aso. Ia manuia langa fa afitai ia te le lava no matu ta vale o lo so fai lava e fa halu ia ka for you 7 seaters 10 seaters SUV o ka vale lava e mawai o fianga i ki solo ai no e ka patu no na le fa le anga ting singi no le wala Oile, ai sai so. Madia vai lo. Oia, sa ole le. Pamalia nai oi Oi molo ainga ia oi foi molo paanga. Ia. Ia o ka for you ia o mea lava masangi mana o mea a fai penga loinga tu mau. Ia. Mawala lai singi, galo lai singi. Ia. Ia. Su mai foi le matula lai i le Tosila Grey South Road. It's on way foi. Ia so se va vai ma e mata. Sai le foi so sai family nai. No mana onga. Naia. Es el man yo tu langa le wa sau no ia po manu le wa pa mai sau i. Mo mo le la o malu lo kai ngoi le o manu. Oi, nei apo la pa ko malu. Ele o manu fo ia le o manu o malu. O malu sa ne. Ia fa o mi foi o fa malu. Bueno, sanga pa manu voi. Ia ele me kupu. Ai le la marta no. Ia fia lava matu au whenga loenga e tautua ma o ona mo sio ma pia si sa. Ia mana mia foi si ta vale. Ia wa foi neva i tau foi o le inga luenga ia e le ngata i leo whanau foi ia wa onga. Ngai akele le wa sa no tu langa le manu tu langa i alon whanau ia onga ia mes foi. So se to ngata vale lo mo to no lo toa sa mo le tu no pere le lama lo walu tala no ia malu no ele i o la tai me te anga ia i mo to ma la tai me ta pune o to o le vale i le po. Ia mati e talava mato i leiva. Ia e tapunia fo i leono o i te le lava le taimi te suma e te pava ai. Ma e mata e fo i matso se tu ai ngata avale lava e whamali e nai lo finangalo pia whawai nai. Whamali e nai fo i lo loto. Ma naia. O le tūranga po e nu tu au ele mpaina a nga i e o tō mana tō au nanga. Ia mes po le Facebook page ar ka po iu e whai mea hata sanga i dungo online a manuia. Ia e te anga i mai lava a whai po Wellington e ta pena ar ka po iu le maanele ke sa wai ka ungu uma le airport. Ia bili po i leo le upa alu e piki mai oe. Ia o tau no po le loto ata pena i lota o le sa o lea a manu. Ia e whai foi alphabete alala mamau foi mau ki langi po Wellington e foi mato free shipments. Whai foi yonga mako arranging lau sa e moli lawa ia tu mena te alala iai. Nei ia ke le la ua mana ia o te le o mauti noa taimi nei po ngai nama e wha ngā sono le tātou KFC a so uma po le mea ua ka aupi. Ia whai lawa e whātau pia whai lawa te su mai e whātau so tā vale oi e tau na fia fui nā matou pule e whātau le KFC a wafui ale tau mafutanga le auli. Ia KFC na ngai ke le ale au whingaru bene. Ai, o mata ni mako finga o fifo la finga ai KFC. Ala. A manga o mia foi ale porque King po si foi ai. Seki la. Asu mai foi la sunga e foi agora le agora fale ai ga. Oi, la pule le fa fe chai fa kai. Woka ingu fa chai manu. Ia ole mo polo a pa pe ole ta e sau no mo tau tala. E ma pa ka muri ai ka upu Halo ki pai ia koe siautu e ia oeta. Oi, o au le siautu ia a petai. O le apo le numero le toa tusi a ta ua, ia me sport telefon pa petai tele lama. Mo le tari poti o leo manino ne i vangau. Ia se me te pia sau no. Ia malu ta tele tau maa vai manangang whanonu.
Ia le ai whaftai lau mla tawa noa o le ka for you. Ia whaina e su mai le matu tuatusi o le tolu se lau Grace South Roman River. Pe wala au mai foi manu po sisi foi matu au whainga luenga po ani foi. I le ova se lau lua fitu whaiva o no valu. Ova se lau lua fitu whaiva o no valu. Lo falo alo lava whaftai. Whaftai te lava toi mole nganga wha malo malu mo te penei no tāri poti anga lele li ngā rubenga tō ne aso ai tātou pēlo ai pēr manuira sa pati o mua mua whasoi fua ia manu soi fua malu sa nele tala no ia le numera over se laululu fitu whaiva no malu over se laululu fitu whaiva no malu lua iwa malu po le tolu se lau Great South Road i Manureua mo le lama le tautua a le car for you pesili le ieda whenga wenga o lo iei nei alo o le atu nuu i lau lama ngana i tala no iai ia a me spole sunga le pole ia Rick the Man ka mga kuku ane i lopo pea lu o mango whai o lo suafa makai le ui kuku wangi mo ia la po wangi mo ia arengo fa ko fa kali mai maki kala ngoa i si fa sau ia nga mai langi pusa Kentucky o se ko ai lelo wala au le over se lau no fitu fa ibo no valu le tau tu ale Radio Samoa le mo oe fitu aso le mai aso lo su fa tu la ia fa pela mo mi sa ta male tana no ia Rick the Man over se lau lo fitu fa ibo no mo le la mar tau tu ala ka po you tami tu la mai le ua tātou lama le tu lai lua tautua le Radio Samoa su lima i watōrua mo se umare le pese lea e a ngā wina tue leo tātou tala i vai panua i lau lama ngana pe atu sai ma le wha moe moe
This update, Australian Prime Minister Anthony Albanese is reiterating his government has the backs of those affected by a major storm. Former cyclone Alfred has been downgraded to a tropical low, but its force is still being felt on the east coast. It's expected to bring 800 millimetres of rain to Queensland, has already flooded parts of the Gold Coast and northern New South Wales, and cut power to 250,000 people. Albanese says they stand ready to support, including through disaster payments. Some of these communities have copped it time and time again, and that just makes it so tough for people who've rebuilt. A person has died following a single vehicle crash in Waipapa in the far north last night. Emergency services were called to the crash on State Highway 10 at around 9:40 p.m, where the driver died at the scene. Inquiries into the circumstances of the crash are ongoing. There's believed steps need to be taken to preserve the importance of Suffrage Day. Each year, a day acknowledges women who have fought to advance women's rights and the betterment of society. A petition has been launched to make Suffrage Day a public holiday, coinciding with International Women's Day today. Women's Rights Party Life member Sandy Hall says she has a solution for businesses which are against another holiday. I understand no business person wants to lose cash. And I say, well, let's get rid of one of the old ones. The cause of death for famous Hollywood actor Gene Hackman and his wife have been revealed. The pair, aged 95 and 65, and their dog were found deceased in their New Mexico home last week. New Mexico medical examiner Dr. Heather Jarrell says both died naturally, with Betsy Arakawa succumbing to hantavirus and her husband from severe heart disease and Alzheimer's. Jarrell says Arakawa likely died first and was last known to be alive on February the 11th. Jean died days later on the 18th. That's news. In sport, Super Rugby Pacific CEO Jack Mesley insists there is no sole party to blame for the Fijian Drew's travel issues during their round 2 clash against the Hurricanes in Napier. The Drew were forced to pile into a truck used for luggage upon arrival in Auckland to get to a nearby hotel. They were later unable to get a late checkout from their Napier hotel, despite the Hurricanes being able to do so from the same accommodation. Mesley told Weekend Sports' Jason Pine that multiple parties are responsible for player movements. So the club itself, SANZAR and Super Rugby Pacific, the hosting club, and then obviously a raft of suppliers that then deliver that. So there is no single point of breakdown here. There is no one to point the finger at. It's the breakdown in comms between some of those parties that have led to some of these issues. Golfer Stephen Alker is tied for 15th after the opening day of the latest PGA Champions Tour event in Arizona. The Kiwi carded a first round 2 under par 69. That's sport. I'm Sandy Hodge. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Paponga mano le atunu i awinato tatou tala I vai panua na ngana Peretania sa paponga pe atani tulai tolu se inga po I le tala le tau pa tala mo moatsi o tatou tunu I Samoa ma lor fo lau Samoa ea manatu mai matu tunu ma te tonu long sia pe tatou le lofa malanga leo le tua baba atu lofa pe na on papa tili e mo le wila e alo awa pa solo atoro tato tunu pa uti munga e manatua pe lau titano se o tato tunu e pele o to pilngano mo tato loto losu luiva le bela pa mona mai Samoa e malona manu le piapi luas pulu malepa alo awa pa uti munga e manatua pe lau titano o se vainga I au kilani le solo awa no awa io e na sisila ne ma etanga ia ne lo fa malama e po I lunga fo le wala o lo awa le pa o se timu le taimi ne se vidi angi mai sau te sipo ia lo awa au kilani I le so le bela pa mawina au kilani loa su tolu le ma panpana e o pa solo inga manu lu baba atu lona manu le fia fia spul marfa I le so o le vangi mo tai au le sa lua se pulu lima le bela pa mawina mo anta au le sa lor maru le fia fia sul pa poi ai mantango fia po le tau le sa anta au ia pe me tu mo po le au ia e tatu te o uma I ta po inga tu pa tasi o to pilngano
mo tātou roto awelvi inga I le atua, I lona lofa, ma lona le ia I tātou I le aso, ma le aso. O atu le aso ngafua, ma na ia po le tau, ma ta ngofia sulu la, los fuluono le vela pa mawina, I le aso ngafua, ma lona ma lu le fiape suma lima, pa mai au awa po ia le aso ngafua. O se ainga I nutu tua, ai po up north, ia pape na lava, pe lava na, o le nganu voe pa apua I le pati ia o le na ele o pa usi timu alo awaoa pa asolo ato mai up north e o ma I le Sabadell o mai Albany ia o lo awaoa pa asolo ato o so ingo le na I Waikato manisi o no tu a ose e pa ia lava South Island ia ele o pa usi timu awa ma na ia le manu ia o e Klaistete mono no tu ai matango fie ia o manu ana fiafi ia crusader nga o mga bagol ken plan mo tato ka tayo o awero ka po loku ia maka po ia ka ko kaya miele awole crusader ia ma umana ka ano ke do mautino ke le I maka ka alonga o kilang ke lo po e maro o kilangi male au australia ia au po le australia au manosi brambis ia ai manu no o kele I maka makai so venga na tana le tau ia venga si o tato tunu o Samoa ia mana tua lau talo patalo patu ia Helen au tanga vai mana ainga ma lola pa tai Howie Potipara mana ainga pa tai ia po le weekend Mike Markamo Mike ia lo patu no au saro pati ia lo maputa mai mana ainga California ia o leo wasto na I mato ia nais foraile o to ia America do saro pati pa tai le mawato na manu mai plani tina tupu I matangi to e lope ia mahalo lava leva mai Diana pule iata pa tai Diana pule iata ma ainga mahalo leva mai le uso ia tua pono Shipwreck ia mahalo lava pa tai o patu moto e tunu e mau loto au sia pa sia ma ainga pa tai ia le ngata lea o Pelenise wale sanu ia mahalo lava pa tai o ai foi Pelenise wale sanu ia mahalo lava pa tai ma mai ile li o nai manuia po le anga ia tu mole sa pati ata au to va tano pa tu le tau tu ale radio sa mod maro ta to tu au kilani manu tu o yo tu no ma tano pai tanto ia le weekend fa manu mai ele pa use timu ia o mana ia le manu no pero ma puta mai ai to no mota malawa mai se o tu sina tano pai lo pa te le atu ia fa manu longa le ia to mo ma lo si so fu tu ia wa po tofi matiu te wala au le nga no ai o tonta o sa ina le ngasu o ta ia o mai ai le nei o lo fa te lat mo sa ni atu mano le tunu sa pati ata ia le penga le tofi to pa lo fa tu le nga pa lo le mai so tunu mau ia pa tele ma to mai fa fonga mau mai mau mai ia lo ngia le ta to bana mai malo tu sa so ta to nia lo fa te lat so se mo tanga se mo to malawa lo fa to le mano le tunu inga se o tino ia fa mano longa le ia to ni so ainga pe ngai fa no anga ni se pele ma tanga o mo sia malanga male fa mai se le anga o le ia lo fa tu na ya long fa nau ia me foi ia la uso tina to fa pino tulio la to fa salanga ia alofa te le atu mo o tau, mabe mai se lau pie, se lau, tātou pie loa I le alofa, malanga leo lo tātou o tua. Taimi tu lai mai su lua, mara minuto o te aile tu lai lua, tau tua le Radio Samoa, su lima iwa tolu a mo, ma te ale o pei umma le apar tolu, e ma ai lo ngā wenga, lo tau tua pa manu lo. Ai, kele lava koko ngia lo whenga I leo ki en maranga pa loa se ba mai se uma lei por kaname I lunga o tato masini ia ko ai lo le ko wal le fale maranga pa loa pa mene le weekend ia lo fale le mo au lo tato foronga ia tato ia ni la lo langi le tuma
E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le tangata o le soifo ngā wai nei. Ai o te pera ina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay taitasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siliatu mo so wa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la foi le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa fiti tonga mawaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel O Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina o le vai fo i ua malili ua mai au na saiki a o lau polo kalame o le vau filifili ua na o se toi wha manatu ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa mau upu ta oto mau upu tu e ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana a wane i emisia le tātou polo kalame i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa ia manu ia tele lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vainga o sosingasngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui o le whanau witi o tuipui le COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Radio Samoa Tasilima Iwatonu Amo Radio Samoa Tasilima Iwatonu Amo
oria i le li si pongmani ane loia ua si tim e na mori mana au mai ai sa wo ia rem le moa ta atu ia to pe atu yo to oli le li e le au no a se mana ia ole na rem le moa ia tu maulo oli le li Maria le sina tavae ma le ainga whaptai ma puta mai sini Australia nia foi o to ia tuno mau ia mes foi ia Paloni Brown ia lo fatu ma lo la permise wale salu ia mes foi maro la tuno lo pa pena ona ma puta mai ne tai mi tau tuane radio Samoa su lima e batolu amo o le upo le tuno e au tau wola e au fangota Lo winga no tala te tono na ua mai moa ne ia po ua e po nisi mai moa le lungo le online ai i siu runga li le atonga ma sila whanau le ua uma ona ti poti ia le tulo po le ngana ia le tama la ua i tonga a le uto e moa le tina ia tina vaila ia ma sila whanau tama e to lua sfu whatau sanga ma le balu tau sanga au mapapau atu le fai mai lua o tasifitu, lua afe spulfitu. Fia tausang. E mai wa alu la tupe, o ma tupe sa fai ngā luenga leipa, sa fai ngā luenga ma losi la ua tau pai e. Ina ia manuiar pa moe tāra sanga na fai Ea tu inatu I tonu la tō pepa am tu rangwa penai pe masene na usi le fia tu langa e apalai ina ia maua le permanent residence ia mais for citizeni ia pawe na ua silinga tani seu fa moe ti poti ai leo ta mana wai tonga ia le o maua le tina o pai tau tu ai la ngona o malingi fo me ka un ka wai e la ngona yo tato tino pe ainga pe le ainga le opomonia e la ngona e te la ngona ina o wafo na tō soi fua e mola e te itoa e ola e lau tua me o mane alofa e te langona le alofa na o mai e tātou tua a tu lou le ngana o tātia mai te sā pai langi po longa e me tua ngoto e tō pina ngana mo tātou loto len pai po le a lama tu langa e langona le alofa mai se lama e la o Pacifica e au baba e atu mane alofa poi ya a o lo o tom faina le lo ia o le paseal lo ia tonga le ia le o mana ia to inga tali mai le reaction wa mai le immigration ala to I le ngana le fa lo alom tu langa pena le nga so pa ia le lo ia tonga le ina ia ka mo salima ko fa se tu langa o le se me silion fa no ai o se la tamale sufa to sanga o lo mo ai mai ortino admiti Starship po le asolua ia le lava o ia male doctor ko file a mai le reference for ese report mai ile for mai le manai le mai ngale ele mpa na halu ta mai need le treatment for le terminate ele mafai ona travel for le ale mo mia le treatment le ka nga faisi ile la kamale o no fa ka pese a ke ma fo a ma kwa ku de ni ia tato tempo ia me o mo le fatasi mai ole tu o puna le apostolo polo nei se me pa ngatai le tu ai mana tu ane lau tano si tina tonga le ama siana siala fa na le e spulfa to sanga le stama ai banu to sanga le stama ole saunoanga tina le o le ai ni o lato ai ngai tonga o le po ni lato for no ai tonga ia le mo tino le me o ia lo na to lo le na mo moti poti I tonga ia le la pe uma le vai aso le la pe na kom fai mo le wo ki po ki mo tina ia o malia po ina ia le fatasi atu I fiona tolo a le ba la o ma na I tamiti e to lo le e mamafa ia la o tele me o le mai tu lo po le ngana mai ka mai ia le mo mia o tala na tamaiti o nga ungi sila le ilo e la ua e le am se si me o la langi o la ua no la e uma whanau o New Zealand Board le o la e nei ne tamaiti ia o tō o alum whanau pe le tunu o tasi o mai tātou
tino tasi tātou ia kerisa. Leo pumoni ai te langona, pe ai tau ane ai mai pai tau ai tala pānoa noa. Ia lofa le li ma lona pile mu, lona lavanga pa ia tu musu po le immigrations, pe mea leo le tani ma tangata ia tau ia le lo ia le ua, lala ua pāsea ia lo ia tonga lea, ia ma le o le maingo lato, tali vo levanga avea panai mtulanga pena, lua afe sufitu, lea pe mai sitina, fia afe walu, mo onga pa lupe o nau mati, o la noto ai le au binatu lon to lua tonga. E tau nuu se mele lei, po le anu tupe pa ngā luenga mamapa, le au malpo, o la seki lenga seki ai la ua, tau tino a malapa moe, e manuvia o la tau pepa ma se la whanau, e le toi fio o se mea, pa wane o le atunu leilo la whanau tam. Nga no whane li ima, so ni po ia file mo le li ima, pa i atu lo na lavanga, pa iam so ni immigration la to e tau o tu iai, po le neiva yaso mo le vaspo, ai li au inat siti nā lea, ia ma se la whanau le to o lua tam. Nia le li, patalofa, le moa, ma lo lama, Maria le sina, sa vai pa pena po i, ia mniso le atunu o lo ma puta mai, pe nise wale sa lu, ia ma lo lava pa aputai. Nia le li, tātou tā pena tu mo le sa pati o mo mua, lofa te le atu. Yes,
Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dicen, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Wena ke si ke no yo e coconut band in le ba ngo le only po le fiafi o le astronai. E no tu lai marta tu tai mi luas po mi te ona ta lo le tu lai toru o na ta tu tala I vai panua e le ngana peratania te tonu lo manuia na manu o ta to tu no au ki lani manu tu a oi pe fo yo atu no e mamau pe lava maputai e ta to saunia I tatou tatou I iau toro nei, ia manisa o tunu o sāni atu moro sā pati a tai au, ia tatou mau perfi le mō le nei, o a fo I mea o lo o petu leni mai, tu pesili la ngona o le tangata soifua, o le atua tatou te o iai, e mau ai le fi le mō ma tonu ai, me le lei, ia e so ni mai lo na lava ngang pa ia, ia ma lo lama paputai ni maro le atunu le wha fonga mai, ia matali aina po lo pata vai mo to malawa ma lo lava pa aptai pa mia le li la to lungo la wala pa manatu tato telefoni tati ia pe la ro polo yo ia me se ona po o ia tu langa po le em pa ia langa ki lo ke pongi lungo ia em pe po dana tala no ia I pat sai a pa ia lo ia se stand po le e ku ia lo ke pongi ia familia tu lo fiong po lo ko fa po lo sung ia po o palitua po o kausi ia po o sawa ia po o maga ia o na ta tia le telefoni ta tangi ma telefoni saunga le mo to malawa
Ia ona tali leo rau telefoni o saunga le mu. Ta ua le alu le mu le pasia mori. Pe la mano fai atu pe po le e maadi e sau whaafonga mai. Ai onga onga ni me supu mai ai. Ia wa tātou e alu le ato e whaata mana po tātou. Tātou tsoi fua matatalo i manuia ai whaata mana i tātou. Ia le tātou anga atu le weekend. Le anga le leo le li. Ia alu le mu le pasia mori. Anga vale, kamakau. Ia, a pai lava o lanu mea mata mai ia. Ia kau anga e alu pia. A na ua saunga le mu. Le lopo ai lai sauru kamakau mo le anga vale. Kau i ko ma. Ia, le lava saunga le mu i moto malawa. Ta ua fo ilo, ta ngai le fa ilo i lungo le awala. Ia, mo le tū la fono awane i soli ina le tū la fono. Pa mole. Ia, mau ngā ko pe kele anu e whata mana o tātou. Ia, ko e whaka wele suka. Palau maka, malpe palaisa. Fiu e whao ngā koru masinga. Ia ngā aru ngā lima se lau. Aru ngā se lau lima sepulu. Ia, ona whata mana. Ia, le lava le māpau le nei. Māna tu ngātu fi le mū le lofo le li. Ta iala ia mō tātou. Non lava ngā pa ia sosani le mō tātou. Ia o sala nau iai ia. Ka paka po ie. Nai tangata po ile ato tōna mānosi. Ngau manga iai le ke lea ngal. Pitse lau lima sepulu. Pitse lau lima sepulu le sala ke. Mawai o ngā pia pa pele o ye sau kāt po le. Ia pele o ngata ngase. Le ai sau kāt. Ia. Le alo pa mānosi e. So le pakai. Paka le lo sa. Po back and save. Count down po pia lava. O le warehouse. Pare tele hangai. Taua po le mamau mixa bani mai. Ia nai te alu mautino e whailau whaatau nai mautino. Kere o kupesidi, kere o ormu kupesidi. Po waru fo e se kusipaka. Po waru ange e se kusipaka. Ia oi. Wa mea nai maua. Le alu alai pole. Iang ke e alea wa. O e so ase tuli kongu ngā back and save. Iang alai ke pole. Na lakua. Sinaku i le paka o nai tangata po i ele ato tole marosi. Alu ese ai. Pitse lau lima sulu, ia ka ua oe ke leo kupea, pole ke leo kupea e le tau waranga pakai. Male nganga whāno alo. Pe ke sau wha iai mire o ngai fia e lava au kupe kongi au sala. Ia ua marapau tuanga wha mau lano atu ai. Ia e le tau anga e pakai. Tu wa wanoa, wa ako ngai kaka i e le dole mea anga i e wha mole mole. O le si tūlanga po ile bason tene i e le wha pe pako se fia. You know, me o trori po ilele isakasi po o songo para awa ko ele so nte nei po la solulu back and saving ngai e almost ya o lai ko ki dia le ya le me la nga mai me o marka ko pa ka ko fa po i o la po tonga pa ngar ma to ai ngam to me o ki un kai ba ai le ai ska ka lai nai baba ai mai ako ya bai soro mo pa ngo taito soro mo ai ngo taito lai o mai ku ro ala pe mai pa po ika ko joringa o ke mala aku la so songa me le sofia pa ku ia wale le ku ola nga ke la ko ave la jori ai bangu ya lo was e pa penga la ya pa ya or ku nga nga ke fiaro ya pa penga ma ya pa malia ku la nei o se o ke arwa fa yo fa pa o kali pa se mai sa o le sa fa o pa tuanga mo tato ngai manino o manga fai me tu o ka ko fa fo i ka ko trori pa o mo fa ka o le si ngo o ma load langa male e ku ya ngo ku fa ka fa nga e ru ngai ha ku ya pe o na ele ko fa ya ku la mal selfie o ngo lu ngo pa ye o ka ko foi ngo fiango o mau se con ka bal ana mai mo ku ska ka mai ka ka pesol em ka kia ya so soranga nga bala ku la so nga mele ya wale le anga ngora kwa me la tori ya we fio lo mano ya si nga el fio o ne ula ko a me la tori me sa ka unga ave ya ya ta tono lo mo ni mal ta to no le wa sul fa minute ona ta ro toru na ta to tana I vai panua le ngana peritania ma vai ako I se kasi fo I kispo na kispo le apologize ia David Seymour on o stasi o anu pa na o mu le me ainga sa pa o fatama o pa ka mala fo io fa ya ngama to o kuka inga ya pa po pa se pale ainga cafeteria kongo le pale
o lau sau nia le mea ai. Mana tua e wong ka mai kiki al wako o le mea ai le malulu ai lako ka mai kiki sima. O ka mai kiki la le ngola kwa si ako ma le pai ale mo kwa be bella kwa ma ko ngau. O sau la o le mpel ka mai kiki ngo o lau lau ka unku ia. Palasi o sau fa ilunga le bar ka mai kiki. O mo kwa mu la pa mai e o marka mingi pa marka mai le la o fa se ai la to lo tai matali ai e te tonu pe fa peanga le le matala la to ma ai na yaron pa na wa le singo la kwa si mai ala ngalo ko me ki kero mo ka be bella por el supo por el pai por ala ma o de as ku langa ye to tu na fo mo na to lo to tonu wa o nga po fa ya o fo i e fa mo le mole matala ina yaron pa na ya la wo le ya o ko me ki e la wala ko David Seymour ka pa le pula onga le principal le ta mal lama ma pa to ton le along pa na e la pa ma ska mi ki o ma wa le mu pi o pa o kongi na ko ma ki wa o le pa o be bela i o i la lo le mo ko ma ki nga pa o asa o fa le pa i lunga le ba ko ma ki ko i mo ko ma na pa iso so ngam ko nga pa penga pa ta ba tu ya yese tu pua ya lo maputa mai le Navy base i Pearl Harbor e a wai haroha ya lo patu moto fe mai le lo faku ya Donald Trump taitu se ma lo yese tu bua ya lo faku ya Donald Trump pe yo o ga inga le Navy base o ko mongvia po yo to maputa o i Pearl Harbor ese le manga ya o inga le supo maka kia nga e ke sau fa e nga tulo le nga e ke le ko fie ku ma nga yo supo nga perap o wa ile kana ngoko i fa pe po pe perap le kana ngo mai ia yese tu pu ia lai lunga le navy kam ia lai lunga le ba e ba si pa uri sami yese pu ma le fa nga venga ia le fa mai o le lo fa ku Donald Trump te o fa la pule le pa na ia se o bala o ko nga ngai makulanga le o halu vai e ma wa e ia ka kia le o vinga ko e au o anesi ro e ka unga ve ese o ma ka wa i hamas ve ese o ma ka sara e yo o ku pa ko unga ka ti mana pinga Donald Trump ia Donald Trump nga ke ro ma le venga mo ri anga e kursu fa ia ne pa yo pa msingo nga wa pa le mai ko ya be o ma presidente of America tai yes po ma ni vo to ngan benga i nga ni Navy base per hapa Hawaii tai ma to mai ya lo vas po i sunga ya Lea and Michael Schuster tai le mai mo mai lo fa wa lo fa teatu pe po ya su palaisa Petrica ya mara inga tai su mara inga lo teatu me la to malama o lo ma puta mai ia mai mo mai le tautua le Radio Samoa pa ponga mai le tautua ale Radio Samoa su lima i batoru amo pesele mo to awaenga le me ka spesimanga iese pua ia ba jisi pa uri sam pesele mo ko mria to ngan venga lunga le heavy base hapa e Hawaii. Ai chinga ina ile achi
Eva mali pese. Malo le whafongafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Eva mai, ia música mais se vai. Eva mai, ia música mais se vai. Eu leva, e fate ai lo vai vai na luenga. Se paua tu Eva, Eva mai, e a música mais se vai. Eva mai, e a música mais se vai. Eva mai le pese, fa luci mai lo tino so o fefete. Tulena nai lo me ai sei si no lo fe Eva mai la música mais se vai Eva mai la música mais se vai wa ya watu manga ia tula kalapu Eva tui o mafata lo fatu ia mawa mai sa ufangu Eva mai ia música mais se vai Eva mai ia música mais se vai Oh, li mai le ea, oh, vai le foloa. Ai au anei, tusi au li mama fika fua le Samoa. Eva mai, e a música mais se vai. 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 Say fight my fight, I take it.
Olo e whafonga mai pēr e tau tuatua le si whonga o Samoa Radio Samoa, so mai me tōru amo. In this update, Alfred has been downgraded to a tropical low. The Australian Weather Bureau's senior meteorologist Dan Naramore says while winds are dropping out, the downpour is on its way. It's going to be very wet across much of southeast Queensland today. Starting around Brisbane, we could see a widespread 100 to 200 millimetres across the area, with isolated falls up to 300 millimetres possible. A petition's been launched asking for visa-free travel to New Zealand from the Pacific to be extended. The Green Party is asking people to support its call to remove bureaucratic hoops and build a system valuing community connection and fairness. Emily Ansell reports. Pacific People spokesperson Tiano Tuiono says visitors from 60 countries can access Aotearoa without a visa, but not a single Pacific island. Tuiono says we're part of the family of Pacific nations and unfair barriers must be removed. Donald Trump's muddying the waters again on his stance on Russia's active war in Ukraine. Overnight, the US president threatened Russia with sanctions for the continual bombardment, just a week after publicly arguing with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. But Trump's since appeared to flip-flop, praising Russian leader Vladimir Putin. He's doing what anybody else would do. I think he wants to get it stopped and settled, and I think he's hitting him harder than he's been hitting him. And I think probably anybody in that position would be doing that. Meanwhile, Trump is refuting claims from the New York Times that his officials and Elon Musk have clashed over Musk's firing spree. A health system specialist doesn't believe an American-style structure is on the cards for New Zealand. The government's asked Health NZ to work with the private sector on issues such as wait times and to achieve better value for money. Bond University Business School's Robin Gould says it's not all bad when you look beyond the health system's complexities. I think this is probably a solid decision, saying we want long-term arrangements in place as opposed to ad hoc delivery, which has been the case. That's news. In sport, a return to home soil for Fijian-born Chiefs fullback Imoni Narawa in this afternoon's Super Rugby Pacific clash against the Fijian Drua in Lautoka. The 25-year-old will wear the number 15 jersey in the absence of Damien McKenzie, who suffered a short-term knee injury. Narawa is expecting plenty of loved ones to attend, including his parents. Yeah, so they're in the village called Siarua, which is about 2 hours away. So, yeah, they'll definitely make the trip over. Got my brother and his kids over there, so I've got, all my aunties and all my uncles. Kick-off is at 4:35 with live commentary on Gold Sport and iHeartRadio. Meanwhile, Moana Pacifica are looking to get their Super Rugby season going in tonight's clash against the Hurricanes in Albany. They're winless to begin their campaign, and captain Adi Savia is urging his team to make a strong start to the contest. That's sport. I'm Sandy Hodge. Whapongara le tunu au nau tātou tala I vai whanua na ngana pēra tā nia swabong pēr tāli tu lai whā tā tono manuia manu tātou tunu nei vai ngā fō le auli le piapio le asto na le samano mati lu oro lima toi pata lofa atu ai le nganga pa alo malo fo lau pa tai le tua mo pēr e nuia ia me sepo ia so fo lau le manu tātou tunu le upenga me sofi tā penatu mo le sa tai au ia sangi ia le li pa ngai no lo to so for tato vola so se ana I ngano lo tato tua ia ma mo lunga I pe lona bi inga ia ma lo la fa tai lo to talia ina to tua pa to ba le ona mo to malawa ton lo sa pa penga venga o tino e mau pe la ma puta ma e so mo to nga se mo to malawa ia ma no la fa tai nga te reo la uso tu pa pine o tinao turi o la to fansananga no fanga le pio o ia seis ia te ton le lofo le le tu la po ia la vo to musu pe io to pingano babe mai se la fie se la le ia po I mai ngona sana bom tato fia per pingano lo tato tua ia ma no la va fa tai Patalvati ia Lea and Mikaela Susta pena po ia soa palaisa Petrika pena po ia Alapati Pesel lo maputa mai
Salt Lake i America. Le waso tona mato. Ya, tayo naman sa pati o tona was for ya woken for oto o pati ya tuno mau malo le tuno lo penao na ma puta mai. O le programe le anto e mai e sunga li malo mano o le tulanga lama le pule o le soifua pule le ola ua tu fesili pea ua le no pole ase fofo tailo ia iso pinangano tonu ia o lo ina lama le to fama talantu le tato leina tala noa mai nei minuta ia apare todo ia e po nei to so ia foi ia penga e foi ia apare todo la pa mai e po sa to nei aso moli lama le nganga pa tai ma leo le loto i lauto pati mai sa mai fia mai tato mafuta i per tautua le Radio Samoa pa te tene lama na yo tamana yo tina o so mtu fa pio la pengano venga to fia le tua o lama na fa na witi o tato mafuta lungo pe au ngal ea pa tai ses Lucia sauzo wa me o to sini Australia ia pa tai lo mne vo si o tatina ya to mapa ia le li lo pa to mo to umalama na tunu ia Australia mni so tunu o la langi o lo to no foi ia angan le peneli i matau si tato i lo tato bala manai tanatu tato leina o le asa finangalo o le asa me tupu pape la ngona foi ua o mai le la va ma me tupu mai a me se le me o le mapa tia le ma o tato no nisi nao o a po tu langa o pa pena tu la latai i le mele o le pule le ola tu lo le ngana o le a se fofo o le a po i te apa pea o le ua tau la ngona po i oe ta martina o le tama o le teine o alum whanau o le a se vai fofo o te tauna e mei ai te apa pea ua tu la lata mai le pongi sa lo ma popau mane ngā whanau talopa Alopa uso Maro sai pua, ai pua. Maro galue. Alo la vale o fa. Tai. Wow, wa mai le weekend o ka kwa nga e kuia. Ya, ole ai. Pai a ti pale ko o ka u ye ti ko o ba ko. Alo, pai. Ya, ai bo wale la fie. Ya. O ba pa ga ko le fia. Mana ya, ia ni. Ia, tulo via mane swapa mo po ia mo manu ia o te mama tua le tonu. Ta tonu wala se tai ele i wasa mai ai tulo o pa ia mo manu mai poa. O le name ta upo pa ngongo tangi au. A lo tu pesili pe. O le ase mai fofo. Pe pa pe o oe mo wa inga. Ia o le la tupu tu langa wo o mai langona wa te tau pa o mo de ola. Ia e mana tua. Eleo se ola oi, eleo se ola. O lo so i fo mo ola mai le li. Mai po. Se mai sin ta li ta mano lo le ne weekend. Ya, kai po. Ole pekini, ele se pekini fai go fie. Ni na ele aga e fai fo yo le ga o le ge. Ni na Ei kai be mo kwa luka ya lo ga kai fale lo figa galo. Monene. Ba o ai ga ele ba ko. A doi se a pa ru fa ta ga ba ta fi ka uri. Onga. Ma na ya. Fa ya ti se fikega ika ole. Ma fa. Ole ba fa ole ga le ni le to sorry ba. Ni na Vale, ba looking for your passport so vale di la. Pa wale le bele ba le di la. Pa uma. Ai dol be ga ke fi de buai. Monile. Ale foi piga o baile si ku lo ba pa. Awa. O fe wi e ga be. Ni na ma. O la ke le. Ni na ma. E ke fi o pa to la ke le. Ni na ma. Ai ba lo wola. Ile ga be fa ka wa. Ya, kai ko te ya go ko ya. Ele ai te vai pa go so so ga ge o ye lo bola. Ma ni la. Bo wo ko le la ta ga le. Ni la ba vai po. La ta na mo kwa. O wo ba ya le. Le ku la ga fi fa choka ga. Ya, mana pa o mo mo watu man ne la lang. Pa le ku.
Ai nga pai mai ai lo ba fau le upu foi le ar pai. Ia. E sini le koa nga ke pūrero ngalo. Loto. Lea e le koa nga ke a ele ono. Nei ia ke. Ma nei a te. Ole kau piko i sini a nga fai ngo fie. Pea o bai fai kam pa pikau. Lia lama. Ole pūlea e oe lo. Loto. Ai ia ke. O nga e loa le ue bangu balo e le fili mare ki a polo. O nga e koe baua le o isi ma fau ngalei. Ai a fai e ke rua pekere rai pea ma whakawiwi pea ma whapikau. Ia. Nga kapai le nganga le di so soni bai. Tai. Pero pauanga le bai po. O le kalo le di so soni bai o bapia. Wa pauanga ka ko baga. O so soni bai le nganga le di kai. Tai lama. E o lo ka ko bale nganga le di. Para ki do ka ko seo. Nia lama. Repo ia ke si fai kau. Pea e ke e gal mutu suga le rama. Pai. Nia lama. Ma nei. Le avalo. O ki a koa. Yo la ule fa ta ku kai ko ku sabaron ka pu e tel ba ia ta to. Tai tano. Vai poa pela mono o a tala tu ele I Tanoa mai tulanga lea. Wale se basa te le I a sa mai o le sou o le malu o tolanga o malewa ta ua o le ala po ele no ua pe ai lama mo ba be ape atu wa o le se mai pa te le yo ia mano tu lo o ma matango fie o le mtua matango fie lama mo tatou uma mau poi ma nai alu tau mo tatou ia ngan lele li lan pa mano longa pa au ia te o le tama pa ne o pa ia mo lo mano si tino siri le ngang ia mai so tofi o to tofi ai le tu ngan lue ai lo fo te la tu wa o amartina la inga man no falo man via po le ano tu mo sa pati pa tai mo fa so matango fie vai po pa kai ko ia pa pega po ga ia le gago le di a ka ko chau ya ko mo le apa ke a kai au tai lama ka ko mo fo i be ai fa le gaga pa ga lo ko ni lama ka ko mo la ia ba ia lama ki ko kai ko tai lama mai po lo fo te la tu man via le sa pati ia soi fua matango fie le fa so to mam tua ta lo fa alofa e lau sunga le whawhenga. Alofa e le au malo lama whaatai. Ia o se so lama ia tūla toa o le atunuu. Ia mai se ia le ua maua loa mano le au. Vai se unga fo i e te leo whaalongo lo se fonga. Ia nā lama e maua le lua soi fua lau le mane wharitua. Ia lili manu whaalo whaatai le au mano fo lau. Ai lava e lau fionga kaiko. Tai. Afkai mo ngi mka upu e au mai ia elef ko akal mo inga le ngi mka upu. Ni lama. Ia e kukusa le ya ma fa so mal kama ko ya vai pua. Ai. Ia kia ua ia. Pe fe po ia le poko. Ia. Po ia le o ke fa ko o ke wai e ke le iro al le kanga ko la sa ngi pule le ola. Ni lama. I vanga ngala ua e rua inga ma le mauki ngose ka ngaka ua e se kulanga whapenga. O nga mawhai leo nga whai e so swangi oi. Ia lama. Oa kako lo fo e mafu mangi me umonga ua fuxia e re. Ia Pidi marki a polo le rolang. Ai ia ken. Oa pongi sa a koe le rolangi vore koe e se me o ngale vea koe ruma o le pongi sa sa u kua le mea kat. Ngalo e le. Ia le kau kuunga o le oki. Ia lama. Ia e mankua. E sanga ola le mea mai. Kongo o mo mai le. Pen sa no ai vai. Le solo la pule foi le ola. Tu ule ola pule mai le tu. Nei. Ko mo le upol ko malo le mako fa kulangi le. Ia. Ko poko ele ango o pe ken. Halo fai. Pe ia skamalo ho e foi so piko nga isa ko malufilu. Le ai pe ia o inga la kalaka le ko nei paka ele pasi mai le mafa. O pasi mai le mafa. Ko inga nga ke manko inga pe. Ko poko ale nga o i ko poko ya. Le o pe ken. Fai o kala nga fai ska ka foi le fa fia poko pola nga me ska ka fia malo se ke o fa se si. Fia ma ver fa ma. O kala nga fai. Wa. O ko O ko ko poko ya. O pe ken. O kau le ai vi. O kau le ai vi. Ai fa mo ia kele le koe le sunga. Kaiko. Tai lili karo pai. Ma tua lili alo fa tu lili. Ko le kinga le ai nga mai se
show for kua mar whangau. Tai lava le au. Tai le whangau ngai se uso ia. Tai, angiu ka pua. Angiu ka pua e masionga. For kua. Ia, tai le au, ropa mo. Ako maua se sa fia man manguia le aswa kao. Tai. Vi iam fa foi vi kamau lang ia soi foi ka. Ia, soi foi ia. Au malili alo patu manuia le sa pati. Soi foi. Soi foi ia, soi fua. Ma lola mo sai mai ta lopa. Kalau para penga kai ko para sunga na para penga makua kau lagi balo se fu lagi balang bakapi da fora. Tai la vai tau wa mai tai mani e. La banguia le ka mo fa langa lands fang e da fora. Alo kalingo so ia sa ia no to maptanga ia pa so mai oi tau mangang pa no. Ole de fa kai mo lo abango kai ko. Ole belo le pula le ora. Ole kangaka na baia. Ia. Ole kangaka na baia kaunga a bafau le o le ora fo en bai le kua. Ola mai de di. E ola mai de di. Ie la. Kaunga fo de de. Ya. Ele senga ola nga bai kangaka o le ola nga bai le kua. Tai. Kaunga fo le vamba ainga. Ya. Vamba ainga plase bei kai. Ai akele. Au nge ngoko la o ikapea. Ai akele. Au ngofo laro bafau le di. Tai. Au le ikanga whakaungulo le ikam me whapenga. Ya. Ai bafau le. Ba ngai whasoa ka bawai pua. Ioe. Ba ngai whasoa le au. Ioe. Ba ngai whasoa le kio. Tai. E whanongolonga kupe kaiko. Tai. Kaiko. Ma tango fiel whasoa alo patele mo o lua matai maanie. Manuia po le weekend manuia le sa panti a o lua malai ngani. Ma kailo whaanga kaiko whamanguianga. Soi fua ia. Soi fua ia. Soi fua. Mo le mno sa ro mai tala pa. O kai. Tolu ia whaasoa i o maua. Ai leo ni whaasoa la itia. Mo le au tō. Ia man pa mano si au lo i tau wina i tātou. Maua uma po ia mea sa o tau pai po te tala tu ai. Maua mai ta mama tua ea mai poa. Ta mama tua ea mai poa. Pātai mai poa. Tai tala po le au apa ia meisa pa a soa po i. Ia meisa turanga uma maua le nei ia man so soani mo i tātou. Pea po ta mai ia le au. Ia le po sa ta mai ai tau. Maua le nei mai lava mātango fia turanga uma lava. O le mamau ma le li. Tātou te mamau lo ma le li. O mei e mau. O pa ia lo le whili. O ngata le pa moe moe. Ai ngalo le li. Ma lo le on sai mai tāno wha. Ia, ka lopo rong teiko. Ma lo le on sai mai. Mau ar tā manoa. Ia, wa, kai mo le manoa. Tai. Kai mo le pulka la meo le. Lango le se fuego leo le. Olo sa untaya o sa poinga. Kalo pai. Ia, olo ia ile. Pe yo le amatanga ni o le se au o wa sa ni o kaya. Mole le tai. Tai la va mole no. Okay, kala no ale. Si temi ka fe lo ai o le bongo wa ka fe yo. So I fu tu a. Tai la va. Ale o fa lo o to ina, lo va lo fiko ko sanga. Oh, kalo pai di ia le vi ne to sanga tele wa wa ia le ia o le mo ia lo lavo fel malo si ai di ia le vi o que le que si limo ai di la va se le si limo ai ai so se me ala va ya wa la mai ai finga satani monile wa le que o tuali si me ma que ia le lo ma mai ka que o fo mai di la va Ja, vai foi ele upo for muy for mai, wole ko a kor vai so. Ai umolo so ifu. Ai umolo so ifu. Ole ale me. Iela. Ole pule e for mai so ifu. Ta o pule mai. Ja, wa le la uto sa o kor ka sanga e va todo sa fai lo ko konga. Kalo fai. E fa o fai o ko konga. Oi, kalo fai. E fa o fai o ko konga e ongo vai so. Iela. Ai ke lo fai mai fa mai. Não pode fazer o coro, mas não faz. E que se for coro aso uma leonor, uma se for coina. Popole martinale ainda. E ó, faz aquilo ali. Não faz. O esse lol foi ele e foi mais. E cali por cá, sabe se assim. O esse lol foi aquilo coro, a que for vai marerimo ma aí. Não faz. O foi aquilo coro, cala esse uma meia. Já vai mais o coro peso cala esse uma meia. Não faz. Ja,
mai lo to do e ke po la fa ka ko fali a fa yo sina ngalo le ku pa ya lon finga ia fa singa le ko i luma o e lo ko luma lo fa ha tai lava o ke kali ko le o se me mongi le pule fo mai le ola ya ia le kala mongi la kala nga mai nga vili male o fo mai alo fai ai ma ko mai o ke le o ke bu che o ku le mai o fa fo ma ko mai se vai le kala mongi o ka fio ka sen mai fo mai vai o fo ke le ko ka ku sa fo lo fai le ai mo se me ka si kala mongi lu mo le di la se mai sa o de di sa o de ale anga pongi au fa ko anga pongi ka kalo le ku o lo le ko le ke fai ko le te pelo le mele fai mai no o ila au la ka kui me yo me nga va vero o kongo ya le yo se fu ko la wa se vai la me le vo ko lo yo fai le mo nga la fa mkalanga ka ko wa ungi ka ko wa mo fo yo ka ko wa ya o ka ko wa fai al me mo o ka kele o wala ki apolo kongo kele yo o wala ki apolo e fa fikai mo ka pula ngai ka wa le ka ku sa mo ka ya le sa ka ko ki va ya wala mo mori mo yeli se au mo ka ko tai lava ka fikai ya san ba ku do wa lo ko ya ki se ka ko se do ya ma lo ke mo ku lo fa ke le o sa o lo ko a ko a kailim imangile le kai no sio ya so e ho le alu le ngai pa se me krelin ya sa ya asa la ngai kala bo ya we a fa yo fanka ya le pa ngo pia se wa ka di ese le mana yo le lu tau le wa mai mo ta to uma le se si awana ane pa mai la tana le pa tu pa mai wa e o ya ta to la ngona na fai mai fo mai o siringa tani seu o leo na nei fai lau fa ma vai ngaro wa ngo uma a le ke fai akwa au ma fau po le ola ai po ai e ana le ola o le ola mai le li a wane ingata ri sai dinga ane bo ta tino sono to ma lo ne yaso a ngata sai dinga fo ma e wa au tango istaimi e au tango istaimi sa i sa o ai le a pe mai o ina e a matai nga luenga ma mana le pa tai te le la mo nga fa mai lo ku ala la kuile vai la nga kuile kong pa o mai mo pa o mama kai ka ale fu sawa a me de nganga le di no o ti ate oi o ku la i ma me lo mo nga le fane anu le fane sa ili mai ia le ko wo ale fane si i ma ia o sa o le di ele i fa lo to dua le di exercise wa ki wa ko po ka pa la ya ko yo exercise foi mai le fale hoi le ai ma se me kasi o ko alu se lui tau mo ta tau e le pe mai o lo fa to le na wa ma no lo ai se aso ta pe no e lo fa tu ma le ai ngani i pa tai mo pa so okay so lo pa ke le ko fa mo le ko ya ki o e mo le tai la ba fa ngau o lo ke la kala ka ku ngale ofisa pa tai o in mero le wala le i wiri le ke mo foi okay se aso ta pe no ia peido ai ia pa tai so foi mo nei tai ni ia lo pa tele atu please ia so foi ia o ko ka se paso matango fi pa tai le atu ma lo la ma pa so mo le wo mo tai mi o te anu ai marangang pa no ta no fa sungan tai pokala mania fia ia pa tai ta ma lo fo le pane mai pa tai ta lunga mai pa so mo ni no atu ta tum ta upu a Ioi a kong lava foi e au ngā mo se o whaalongo whafonga mai ngai kai. Tai lama. O kau yengi lango ngā whapenga. Ia. O lo yengi mawhikianga ai au ngā manga ia whasoa ngai ka maua. Moni lele. O waku. Ai o lau ia langonga. O whawhika uli whape alanga kupu e mafua mai whawhika uli kong whale ainga. Ta o lele. O le vao makua mpangau o le vao kai ko lua ka mama kinga ia po le vao whainga uo kupulanga ia la ai ia ki au la mo lo wa ia langonga ele lei o nga vape o nga fofol whawhika ia lengi o nga so kupulanga o mai ia ke e o nga o ele maasiasi ia
O inisi mafaufaunga sili akunga malolo. Pongi saro malalang. Mai do leo Pafika uli Fapia. Ai akele. Ai e ka ua lo fasoa. Tai. Ingia wo. Ya. Ta uia iso mafakianga pola se me ngai ke vai a Fapia fo fanga. Kala ngoi makua. Ya. Ta ui makua le me lai le o lai fa le kongu le lava fa le a inga pa Fapia ngari kala bo. Ai akele. Ia a fai fo rai ai so fai fe au mai alu le lo. Ya. So e lo fai fe au. Ya. Sa o lo fai fe au lo vai vai nganga ia ma le me man mo la ngonga le o mai. Ia o ngi Pafika au li fa pe kongo la inga. A le vavenga sa ili se fo ai Pafika au o le me ala vale o ia ku pulanga ele nga ku pulanga fo. O ka ka ma ku o ia le kulanga o ngi Pafika au li lava o kongo le loko fale ainga. Ni lava. La ola le ia vai fo. Tai. Ka ngo fie kelele fasoa o langonga mo vai vainga. Inga ia mafainga mau ma se festo soangi se. Ia ma me se vai la au po se fuala au e vai. Ia li wai se langonga wa tupu ai ato. Ia o saule ia fasoa fa kai ma ngai kelele ka upu fasoa ngi afia. Tai lama. Ko ia nga foi mo se si o lai fa longo mai wa yengi pa ko sa ole sa no. Ka wa fasoa wa ambai foi fo kuanga ngai ka mama kuanga po. Ia kele. Ia ma so foi vai vainga ia mo ia kele ia fi stunga kai ko. Ma nei al fasoa alo fa le ri ia pa mriatu ia o lua male no falo mria po le tapira mo sa panti. Tai mo paso ia. Tai soi poia. Tau lunga tato faso. Tatono bata ngofie. Te lua tolu fa lima o tatono. O matua o batu ni mata ngofie. Wai e le papeo soto a faso ai po le tau pule. Papa ngongo tangiao. E taimi olona ia taimi. Malona taimi. Mare taimi faso le faso le taimi mare taimi. Ia pa pena lama e mai fo paso le taimi o na ia taimi le na a pai fo o fitoi manisi o lo pena o tau nganga I fo la fa mo e sel mana ia pe tau I lo fa fonga mai pa pe oi ka no fa ia ke o le nga o ka pongi sa mai mar ko langa le la sa bani a le o fa no o bai po a ta mama tua o le au ia tau ia nai ta mai of ta o matune o ka se paso oina le pai mai le mau mai por tanto paso mo muri le oina suia mai ai la ufa pong mai awa o te apolo anu e fai pe ona mau mai mo mar tanto paso po taimi awa mo no ta wina I tanto ma foi tanto ia e tu mau le e te fa ngo ina lo taimi o tu la lata ma te apolo ma o ma losi mai no fo ilalo ma fau ideli tu wa tu tasi alo nganga ideli ma pe ta ma alofa mai o fa ne tonu lo ma fau o fa lo fe sansi o ngona o ma lo ma te apolo ta wa na ngoto ai de sa lo fa tu alofa mai pa wa lo oi e te la ngona e mto e la ngona wala sila fo fongo le lita mi uma I la wa ngangi atu e te musu ai ale ma no se te apolo le o tu la lata mai o fa no fe sasi ai o la ngona alu sa o le li ma o uma mai ana I ta ma to ta yer ta to tu mata ngo pia me se to mo mai ya bai pua mai me lai ta mama tu le au tau ya na yuso yo o matu mai alta eno lo nganga batu lo fa ma lo ma fa tai tele la auto fa so fa tamali ya nga mo tato a to le ta no le o la wale fale ai mai lo to se ta tala tato le a to no ye se o ma fatia o le po moni ale na ma o mai ye ni se o ma fatia la ta fa po fonga mai ta fa longo mai ta fa longo mai po le ase tala e watu lungo le ala leo ale radio Samoa ai pa mai e sua malie mantango fie le lofa o le atua a o ia ua tau wawa ina o atu I se istu langa lau sabali ua laa ana toi ta ofi ma le fa so po ulen tato fai ane a mai esa nganu venga tato tu fai e le vi ia
ngā tia le au ona whaatau wha am tātou uma. Fo i vi inga i le atua. Wona me matatau ona vi inga i fo i atu. I lona whaau ngā ina o lo tātou. Whaatau wha amari le tu la fo ia o lo tō so i fua. Mona tātou wola. Wha malo whaatai. Ta mani in whaasoa mai whaamria le atua miso le atoa. O tātou tu noo o le nā. Le ane taime tu la nata le malo se o te apolo. O apo i mea o whaapena o la ngona i le māma le māsias. Mea ngā ke apolo. Lunga o penga te whailangi moni. Le o le ngana o upo e whai o ata e tūlunga. Aua ne i aise me ngoto le laolo whaamoe moe whaamoe mole. Aua. O me pala. Whamaiso nona o me pala o me mawai. Ai e manatua o umana tā pena e le atua. Le nu moni tātou te mapu atu i ai. Le ola e whaambaule na. Pea mawai so i fuamole o lo tātou tū mau e whaia lo ni whingana. Pamnuia le atua le mano le tātou. Tuno o mai lava i maunga maulunga pa ese o pito i titi. O ngane whaasoa mo i lātou tūra lantai. Tā ma whainga tāne o alofa le li. Pa i atu lona while e mō. E lātou ne whaasoa. Ia ma maua e lātou o mawhatia ma pōpō ngā tia. Ia venga matulang wapena. O mai a te. Tau te mawhana whana ai. Tau te malo loa ai. A mai la o tō a venga o te aveina. O la wamo e māmaia, se pa auto. Le alofo ke riso, le mawae mo i tātou. Ma lofa aptai whamria le li mano i tātou. Tunu e maise lau whangalonga pa ia, tā pena atu. Mo le folo inga le tāna le iso ke riso, maua ni a nganga mo i malon mano. Pa aptai, lofa atu poli sione male ainga pa aptai tele lava. Poli sione male ainga manuia po i le weekend, pa pia po i a mane, to whae mana inga whaatai ia ngā leile lii ia lo whaatsport whato ia e seta tangu moa ia malo lama whaatai lewa mai Lucia Sauso ia whaatai lo whaatsport le uso hala whae Darrow Tamai mana whatua mana nofo halo i Stamaki whaatai Darrow Tamai ia nui whoranga e weekend pepo ia alapati Purcell ia malo lo maputa mai vi ia le lii Pāpetai le manatu mai, ia lo whaatwhoi, ia poseta, a tasha mua, kalo whae, o a mai, manuia le anga e te sāpati, pāpetai lo tau talia ina o lo whaatau waa, i maota malawa tono lo sā, parpenga wenga, whaamanuia le li, pālo tusa le li so tātou manuia, a inga o lo whengai mpopo ngā tia mwhaimtā le ola, ia iare le mua le li pa iatu wha mawhan whana ia te o tau i la tau fo o maua i ngase o le tino so se mauta ngase i mauta malawa le leia tunu au te ro nei mātunu e mamau a lofa le li manana wha mano longa e pa iatu pa iane pa ifo maua le malosi tātou te au nai mo ia malonu whingalo mai ar pese tātou tau mai lea a lofa tene atu le mamanu o tātou tunu. Olo la banu e
pongmania mauto tasi malena ioe. Los por minuto e ona tara le tu la e fa tar fa na tato tala pai panua pa tala patu pa tai po seta ha tesa moa ma naia ma tango fir pa ma nos tai le upo le tua e matua mau a i le file mo tai mi umotanga mo tato a pa tai ma naia ulania le ala manua pa tai te ro ta mai pe po pa tu atu stala sila male ai ngali pa tai a totasi Harrington, whaptai tele lawa, whaptai molo whaanga, lop te leatu manuia sa pati, sa mole tenu pele, tau lunga, tau tua, patau paa le au ona, le ase ngana o le tau tamani, opo le tenu apa ua sala, sa lea ia bala, paa moe lo tua ngā, ke siano o te mahangano ai, whaptai mole maptanga, le neba yaso, le ase ngā benga tātou te whaia, a maea, hoi tātou ni au auna whātau waa, aia maulunga le vi inga e fōi le tua. Lofa te le atu le atoro tātou tunu, mai lawa i maunga maulunga pa ia se o pito i titi, lofa te le atu le upenga lunga tatopia le tua, i au te oronei mātunu a mao manuvia le alu o tala lei, maua ni a nganga mo i amalona māno, tātou whielo ai pē tātou sanga, whaamnia le tua, mailo tusa le li so tātou manuia. Taito sa roto le au ona soifua ma ia manuia.